Epayayapo vara oíramo sospecha de coronavirus ñande ypýpe, térã ñandapytépe. Oíramo guerekóva akanundu, hu'u, ahy'orasy ha ndoikatúiramo o respira porã. Ya avisávarã 154 terapuestos de salud o USF ñag̃uivévape. Ndaha'éiramo ndereitetéva térã nañañeñanduvaíriramo ikatu ñaha'ãrõ ñande rógape ojehasa peve mba'asy. Pero iñatendeporãva'erã anímavavea ñande rógapegua hi'ãngui ñandehegui 2 metros ha javentila ñande koty ani jaguapy mesápe ñande familia ndive. Ha tembipuru ñande jaipurúva ani oipuru ha'ekuéra. Ñahenói térã ñamondo mensaje akói doctor térã profesional oñatendeva'ekue ñanderehe. Oñemopotĩpy'ỹiva'erã baño jaipurúva. Ha ani ñandyvu ni ñandehu'u oĩhápe hentekuéra, ógapeguakuéra ha especialmente umi oñatendéva hasývare. Oñatendeva'erã ijehe. Pe oñatendéva hasývare ikatúramo ndaha'éiva'erã mayor de 60 años. Térã oguerekóva diabetes, hipertensión, asma o cáncer. Oipurúva'erã tapaboca, oipurúva'erã guante, omopotĩ hag̃ua, hasýva rembipuru, ao, savana, térã toalla ha nombojehe'ãiva'erã. Ñeñatendéramo hasývare ikatu avei ñañeñanduvai jajeruréke ayuda. Ha oíramo ñandepytyvõséva ja aprovechava'erã japytu'u hag̃ua. Ñande comunidadpe oíramo casos positivos de coronavirus ja joajudava'erã. Natekotevẽi jaha hasývarógape ñañoñandu hag̃ua. Ikatu ñahenói teléfono rupi. Ñaporandu noñekotevẽipa tembi'u terapohã. Ndovaléi ñañe'ẽvai ñande rapicha hasývare. Ikatu ojehu ñandéve térã ñande familiape avei. Ikatu ja evita contagio masivo hasýva nosẽiramo hógagui. Ha ñande jaajudáramo ponóike osẽ. Jaipurúramo medidas ndovaléi jakyhyje. Ñanemandu'áke gobierno guive avei oĩha albergue ikatuhápe oikotevéva oho okuerapeve. Tecoporá te acompaña. Joa ha'e mensaje omog̃uahẽva Ministerio de Desarrollo Social ha Fundación Capital.